Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela yonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye ngokusebenza ke bakithi ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngiyacela ke bakithi noma ngithi bakithi namhlanje kulabo abaqalayo ukubona leli page lethu, ngicela ukuthi inkosi yami ba-subscribe baphinde futhi ba-like. Ngiphinde futhi ukuthi nje ngithanda nje ukunamukela nonke oqala ukulibona leli page oseyingxenye yalo ohlezi inkosi yami esibukela. Ngithi nje ngiyanibingelela, ngiphinde futhi nginamukele bakithi ngenkulu intokozo, izandla zivuliwe. Ningangena nje kuleli khaya bakithi nihlale phansi nje ninethezeke bakithi, akukhethwa umuntu, wonke umuntu wamukelekile laleli khaya ukuthi angene ahlale phansi. Okay, namhlanje ke bakithi ke ngike ngathi ake sizokhulumani ngomsindo oba semadlebeni. Ziningi ke indlela zemsindi ke sibe nazo, othola ukuthi umuntu okakhulukazi osuke enabantu abadala uyazizwa kwesinye isikhathi emadlebeni akhe lowo muntu. Kodwa ke namhlanje engifisa ukuthi ngiqale ngicacise kuqala ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi amadlebe akho ayaluma, kodwa ufuna ukuye kutheni akuhlezi ngaso sonke isikhathi. Uthola ukuthi mhlambe wena unenkinga yokuthi ulunywa amadlebe, ukuthola ukuthi okusho ukuthi manje sekuhlale kuyidlozi leli lenza ukuthi ulunywa abantu abadala, ulunywa amadlebe, noma uthola ukuthi sekuzithunywa. Cha, akuzohlezi kwabantu abakwembethe ngaso sonke isikhathi abazodala ukuthi wena njalo ukuthi uma ulunyelwa amadlebe nje okushuthi sekuyidlozi kwalunywa amadlebe okushuthi sekwabantu abadala. Cha, akuhlezi kunjalo. Ngenzela ukuthi leyo nto ngicacise bakithi ukuthi awukho umuntu manje sezoboka ukuluma amadlebe okushuthi sekukhona into ekhona. Omunye azathuka ukuthi hayibo shuthi manje sekuzinkulumo zabantu abadala, kanti cha, amadlebe bakithi abekade nje ezilumela, hayi ngoba kusuke kukhona into etheni. Okay, masikhuluma ngemisindo ke bakithi, la miningi ke imisindo okuthola ukuthi ilowo nalowo umuntu ombethwe ngabantu abadala, ombethwe izithunywa kwesinye isikhathi, noma ngithi ombethwe yidlozi. Imisindo okuthola ukuthi isiyenzeka kuwena. Uma ngikhuluma ngemisindo ke bakithi, miningi ngendlela eyisimanga. Ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi uzozwa izigubhu, uzuyigubhu nje zikhala emadlebeni akho, kodwa manje uthi mawubuza omunye umuntu uthi hayi uyayizwa lento ekhalayo, athi umuntu yini uzwani, angithi yabona. Uthola ukuthi vele wena uzwa lowo msindo lowo wezigubhu, ngoba phela vele abantu abadala banenhloso ethize ukuthi wena uzwe loyo msindo loyo, vele uzozwa wena wedwa. Omunye umuntu oseceleni kwakho uthola ukuthi akezowuzwa loyo msindo. Okay, kwesinye isikhathi ke bese uthola ukuthi kungezona izigubhu nje kuphela, bese uzwe kuhlohloze emadlebeni. Uxele ukuthi ukuhlohloza yini le hlohloza, awumawulele kahle iyahlohloza lento, kodwa manje ayikho into etheni okhulumayo. Ilo kuhlohlozela nje kuphela kuba khona, noma lo msindo wezigubhu hlala uqhamuka emadlebeni akho. Kwesinye isikhathi uzimsindo yezinyoni eziwa uwena wedwa, lezi inyoni zikhalaphi, angithi yabona. Omunye kwesinye isikhathi kube khona umoya nje olekuvunguza, kube ngazi ukuthi kwesinye isikhathi khona ngathi khona umuntu omphephese emadlebeni, kodwa azi ukuthi cha, kuvunguzela umoya. Kwesinye isikhathi kuhlukahlukene ke bakithi. Kwesinye isikhathi omunye angezwa imisindo kuphela emadlebeni akhe aze avaleke. Omunye othola ukuthi omunye ke futhi kwesinye isikhathi amadlebe awazovaleka nje kuphela. Uthola ukuthi kuzogcina mhlambe kuwawona, usuthola ukuthi asiyamphatha omunye, uthola ukuthi asebuhlungu, omunye azawanwa kwesinye isikhathi alume ngendlela yokuthi azabhibhe, omunye kube khona izilonda emadlebeni. Zonke ke lezo zinto bakithi ezenzekalayo esuke zifaka amadlebe nemisindo nawo konke, ngingasho ngithi kusuke kunezathu ezithize ngaleso sikhathi. Isikhathi esiningi ke uthi ukuthola ukuthi kusuke kunezinkulumo zabantu abadala ngaleso sikhathi wena uzwa umsindo, ngaleso sikhathi wena ulunyelwa amadlebe. Okuthola ke ukuthi kwesinye isikhathi lezo zinkulumo kwesinye isikhathi njengoba wena uzwa umsindo, ukuthola ukuthi basuke kwesinye isikhathi bengakwazi ukuthi baxhumane nawe ngendlela okuyiyona yona, noma
kusuke kukhomba ukuthi kusuke kukhona inkulumo wena kusuke kufunakala ukuthi uzizwe ngaleso sikhathi kodwa manje uthola ukuthi cha bakithi athi mina umuntu ngicine ngokulunywa amadlebe nje bese kuphela kanjalo kodwa awukho umyalezo ongutholayo ngoba phela kusuke kunomyalezo thize ngaleso sikhathi abantu abadala basuke bezama ukuthi bawudlulise kuwena kodwa manje kwesinye isikhathi ogcina ungafikanga kuwena angazi noma ngiyazwakala yini. Ngiphinde futhi ngizochaza la ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi engingachaza la ukuthola ukuthi omunye athi elele ngizwa izinyoni nje emadlebeni kodwa ngingazi ukuthi yini ngizwa amakhwela emadlebeni ngingazi ukuthi ngabe kudalwa yini. Engingakusho mina ukuthi isikhathi esiningi okuthola ukuthi uzwe izinyoni kwesinye isikhathi uzwa amakhwela abantu labo kwesinye isikhathi bamakhosi aphezulu kwesinye isikhathi ibona abantu okuthola ukuthi usuzwa izinyoni okuthola ukuthi uzwa amakhwela abantu bamakhosi aphezulu kodwa futhi leyo nto kukabili futhi ngoba nomuntu onesithunywa futhi uyamfikela lowo msindo so akusokuyona into esingathi leyo nto into noma ngithi imsindo ephatha abantu ababodwa kuphela ngithi umuntu osuke namakhosi aphezulu kuphela okuthola ukuthi uzwe izinyoni noma uzwa amakhwela ngoba nomuntu onezithunywa uyawezwa lo makhwela uyazizwa futhi nezinyoni kwesinye isikhathi ezwe leyo msindo yezinyoni so izinto akusho ukuthi kahle kahle mangabuzwa leyo msindo so usho ukuthi wena ilaba bedlozi kuphela. Okay, bese uthola ukuthi omunye ukuthola ukuthi uzwe izigubhu wena kwesinye isikhathi uthola ukuthi wena uzwa izigubhu ilaba bomngoma ngesikhathi esiningi nanokuthi kulokho bomngoma ngesikhathi esiningi kuhlukene ke bakithi ukuthola ukuthi mhlambe abomndawo noma mhlambe cha ukunguni angithi yabona ngokuhlukana kodwa ilaba ababethanda ukugida noma ilaba befuna ukugida ingakho kwesinye isikhathi uzozwa lezo zigubhu ukuthi ngaleso sikhathi kusondele labo bantu kuwena. Omunye athi vele ngizwe umoya nje uvunguze emadlebeni nami ngingazi ukuthi nene kwenze njani ngaleso sikhathi ingale nkathi kusondela laba bamanzi wena ngesikhathi lokuvunguza umoya emadlebeni nami ukuthi wena inamba abantu asuke besondele wena eduze kwakho ingale sikhathi una mhlambe kunenkulumo ezikhona noma usuku udingeka ngaleso sikhathi ukuthi cha njengoba kuvunguza umoya wena utshengisa ukuthi kufike laba bamanzi wena usuku udingeka mhlambe kwesinye isikhathi ukuthi ube umuntu engazi ukuthi nene angahamba aye emanzini ke bakithi angazi noma ngiyazwakala noma ngabe ngiyichaza ngaleyo ndlela kodwa nje bakithi isikhathi esiningi mangabe uthola ukuthi amadlebe akho ayaluma noma khona izinto ezenzeka la emadlebeni kusuke kuzinkulumo zabantu abadala uthola ukuthi ke kwesinye isikhathi omunye amadlebe amphatha ngendlela yokuthi aze abebuhlungu amphatha ukuthi cha manje ke khona mhlawumbe izinto eseziphuma emadlebeni noma sekukhona izilonda eziphumayo emadlebeni ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu zikhona izibonakaliso ezifikayo kuyena athi bezibona lezo zibonakaliso mhlawumbe abantu abadala uthola ukuthi bayamthuma noma kunezinto abamtshengisa zona bafisa ukuthi yena azenze cha enza ukuthi noma iyendaweni ukuthi bese lo muntu eyaziba ngokuziba kwakheke kunendlela kwesinye isikhathi abazofuna ukuthi bamshaye ngaye abantu bakhe bese bavele ephathwa amadlelo isikhathi abe nelonda noma bebuhlungu azithole ngasezwa inhlobo omunye noma mhlawumbe omunye athi angizwa ukuthi kuphela kodwa manje kuhlunge emadlebeni phakathi yini okukhomba ukuthi manje sekukhona ukulwa okusuke sekukhona kubantu bakhe ngaleso sikhathi mangabe sekuhlunga amadlebe akho njengomuntu osuke ekhonjisa ukuthi wena shuthi awuzwa ngoba sikutshela u1 no2 no3 no4 awuzwa shuthi manje ingakho uphethwa amadlebe manje abhlungu ngakho ngaleso sikhathi kufuneka ukuthi usukume ubheke ukuthi kukephi la ungenzanga khona kahle noma kukephi la ungenzika khona kahle ngoba phela manje masuphethwa amadlebe sebhlungu kusuke khona indaba esuke khona lapho sokukhona inkulumo ekusuke ikhona ngaleso sikhathi. Okunye ke ngifuna ukuchaza bakithi kwesinye isikhathi okuthola ukuthi elena umuntu athenene kugcina ngokuba khona imisindo kuphela kumina kodwa leyo misindo esuke ikhomba ukuthi kukhona izinkulumo zabantu abadala lezo nkulumo zabantu abadala okusuke ukuthi uthola ukuthi ekukhulumeni kwabo shuthi izinkulumo kwena sifiki ngendlela okuyiyona yona ziningi izinto ezidalwa lokho bakithi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi khona umuntu okuthola ukuthi usembangweni bengabe sembangweni uthola ukuthi umbango wakhe kodwa manje uthola ukuthi umbango wesikhathi wezibongo nabo yakudala lokho kwesikhathi ukuthi wena abantu bakho vele khona impi abakuyona ngawe mhlawumbe umbango wezibongo indlela ozaleke ngayo manje bayakubanga manje kwesinye kudala kwesikhathi ukuthi nezinkulumo zigcine kwesinye isikhathi zingafinyeleli wena ngendlela okuyiyona yona manje ugcina isikhathi ngokuzwa imisindo nje kuphela ubona ukuthi cha khona abazama ukusho kuwena kodwa ngokuthi nabo kwesinye isikhathi mabebangisana kwesinye isikhathi
izinkulumo azizofika kuwena ngendlela okuyiyona yona. Uthole ukuthi omunye kwesinye isikhathi akuyona inkinga efaka mhlambe ukuthi nje okwezibongo kuphela. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi kuphakama idlozi, kuphakama izithunywa zakhe ngesizathu sokuthi izithunywa zakhe nedlozi lakhe akuhlangene. Kwesinye isikhathi kuphakama kanye kanye. Kuyadala futhi kwesinye isikhathi ukuthi izinkulumo wena kwesinye isikhathi zingafinyeleli kuwena ngendlela okuyiyona yona bakithi. Kuyenzeka ukuthi bakithi usabasathe uyazizwa izinkulumo ukuthi khona lento abafisa ukuyikhuluma kodwa manje ayifinyeleli kuwena. Ingoba kwesinye isikhathi ezinye zezinto ufuna usho njalo esuke zidala ukuthi nazo uthole ukuthi izinkulumo ayisafiki ngendlela ngenxa yokuthi basuke nabo besempini abantu abakwembethe izithunywa zakho nedlozi lakho mangabe kungahlanganisiwe kwesinye isikhathi nako kuyazidala izinkinga. Nganokuthi kwesinye isikhathi okunye futhi engingaphinda ngikusho ukuthi mangabe uzithola usenkingeni kwesinye isikhathi efana nayo lena, uthole ukuthi usunemsindo oyizwayo, kuhle-ke bakithi nokuphahla bakithi uyifune inkinga ukuthi ngabe kwenze njani, uphahle. Ngoba kwesinye isikhathi omunye uzophahla bese ithola impendulo. Akuchazi ukuthi wonke umuntu-ke manje onale nkinga yokuthola ukuthi kunemsindo emadlebeni akhe, okusho ukuthi wonke umuntu sechaza ukuthi idlozi ngoba lisuke linenkulumo, okusho ukuthi imali inenkulumo, okusho ukuthi vele mengabe ukuthi idlozi lakhe nezithunywa zakhe akayihlanganisile noma ilokhuzana usembangweni wezibongo, okusho ukuthi mephahla kwesinye isikhathi mhlambe ngeke azayithola impendulo. Cha, akusiwona wonke umuntu bakithi. Bengenzela ukubeka ezinye zezinkinga ezidala ukuthi kwesinye isikhathi abantu bakho kwesinye isikhathi izinkulumo zingafiki ngendlela kuwena. Kodwa kwesinye isikhathi omunye indlebe zizoluma noma khona imsindo ezoba khona emadlebeni, kodwa uthi mawuphahla bese izimpendulo uyazithola. Esengishola ukuthi abanye kuhle ukuthi uma ngabe kusesikhathi kunezinto ezenzeka kanje emadlebeni akho noma kunemsindo esithize oyitholayo, kuhle ukuthi uphahle kwesinye isikhathi uyifune inkulumo ukuthi ngabe kwenze njani, uphahle kwengenzeka bakuphendule bakithi. Kanti futhi kokunye mangabe ukuthi uyathola ukuthi impendulo awuyitholi-ke, ayikho into ebuyayo ukuthi ngabe kudalwa yini. Ukuhamba nje futhi uyozwa nako mntakama angeke uze kukubulale. Nokuthi kwesinye isikhathi mawazi ukuthi uyabona ukuthi kwesinye isikhathi uyabona ukuthi impendulo azibuyi, kwesinye isikhathi uyazi ukuthi emacaleni akho noma kwenzakalani ngempilo yakho, mhlambe kwesinye isikhathi vele uyazi na ukuthi idlozi lakho nesithunywa sakho akuhlangene. Zama ukuthi uyilungise into efana naleyo khona kungezokwenzeka, noma ngithi khona uzokwazi ukuthi lento efana naleyo yokuthi inkulumo zingafiki kuwena uzokwazi ukuthi ingezokuvimbela izinto eziningi, kakhulukazi sengisho lokukona ukuthi izinkulumo zingafinyeleli kuwena. So ukugcina kwakho leyo nto uzokwenza ukuthi izinkulumo zifinyelele kuwena. Lungisa lapho waziyo khona, ngoba phela umuntu nomuntu uyazi ukuthi usukazi kwesinye isikhathi ukuthi ikuphi la ngingalungisile khona. Alungise ukuze abantu kwakho kwesinye isikhathi bezokwazi ukuthi bakhulume nawe uzwakale, ungagcini ngokuthi kube khona imsindo nje kuphela emadlebeni akho ungazi ukuthi kanti kwenze njani, kudalwa yini bakithi. Umuntu ezwe igubhu ezinyoni abe buhlungu amandlebe amphathi angazi ukuthi kwenze njani. Siphinde-ke bakithi siyekele ukuba nenkani-ke bakithi. Mangabe abantu bakini noma izidala noma izithunywa bekuthuma kokhona ukuthiza abacela kuwena, zama ngazo zonke indlela ukuthi uyenze leyo nto, kungaze kube khona phela izigulo ezoze zikuphathe emzimbeni ngoba wena kunezinto ozibalekelayo. Angeke bakuthwese umthwalo ongaphezu kwamandla akho. Into osuke bethi yenze basuke bazi ukuthi wena leyo nto izokwazi ukuthi kusize noma uzokwazi ukuyenza vele, nabo basuke bethembele kuwena ngoba phela kufanele ukukhumbula ukuthi wena uyibona nabo banguwe. Manje wena mebekuthuma kukhona izinto abakutshela zona basuke bekuthembile futhi bazi ukuthi uzokwazi ukuthi uyenze leyo nto besiyenzeka. Manje kubalekeni kwakho akusizi ngoba phela ekugcineni bazobuya sebeza ngolabo. Usuphathwa amadlebe manje asebuhlungu, asiyavuza amadlebe, asenelonda amadlebe noma senobuhlungu obungapheli, uzagijima odokotela amadlebe akupheli ubuhlungu. Yini? Unamacala athize owazi kahle, ngoba kwesinye isikhathi ayi ngoba umuntu esuke engawazi amacala akho usukazi ukuthi yini izinto aboniswa zona abantu abadala bese bubuya ngolanga bakithi. Ngizocala nje namhlanje ukuthi bakithi bese ngima lapho, kodwa nje bengifuna ukucacisa namhlanje ukuthi isikhathi esiningi makukhona imisindo esisuke siyizwa emadlebeni ethu kusuke kuzinkulumo lezo zabantu abadala, kusuke kukhona imiyalezo kwesinye isikhathi abasuke bezama ukuthi basidlulisele bona yona leyo mlayelezo thina njenganabantwana babo. Ngizocela-ke namhlanje bakithi ukuthi bese ngima lapho sengikhulume kakhulu. Uma ngabe bakithi-ke uyithandile le video
nankamanye amavidiyo la avela escreenini ongaphinde futhi ukuthi cha bandla uzibukele wona ngizocela ukuthi ngime lapho Thokozani.